MSTV meeting tabir basingbu nongmaiting kundisuna tanam okjari maraki pau miyamna pijari. Manipur gi mafam khudingmaktagi apspa lokthukadabani Manipur da draconian law thamjinba yaningde micham miyam hatpada January pamyoising akan be action lawgadabani amadi nupi angang hatpa terrorist ki thabakni terrorism ki thabak lepu nupi angang hatpa lepu hadna All Manipur United Clubs Organization amuko Manipur Students Federation MSF Poire Leimer apunba Maira Paibi Manipur amadi All Manipur Women's Voluntary Association amawabana Sinduna ngasi Kwakaithel da leiba amuko gi office tagi hauduna Kaisampan Junction fauba miyang rally am chatkre rally duga mailena amuko gi president Nandoluwang na fongdorakpada Manipur da thokliba irang asi lakshinabagi damak Manipur lenga ke cabinet miphamama phamlaba matung jiribam gi miyambo ngak chenna bathakiba senior SP combat nectar sanjenbamna micham ama nongmina kapna hatkibagi thawong miyamna yaba ngamde Mihat Astet January Banekta gi mathakta lenga asna action lawgadabani loinana Manipur da apspa thamjingai mamangda Manipur gi irang asi namthaduna ing tappa leibak ama laknana ba honabada thabaktagi pothaduna leikraba Kuldip Singbo Manipur da tharakhibani adum oinamak Kuldip Singna Manipur da chahi ama makhai leidaba phawba Manipur gi irang asi lakshinba ngamdraba Kuldip Singh mahakna pariba security advisor ki firm da ki lokthokna mahaki pokna fam lamdamda halan khigadabani amadi Manipur da nauhaunana apspa thamba yaroi Manipur pumbadagi apspa loina lokthokadabani Manipur gi miyamna hanadagi laudna lakpa Manipur infam amatada apspa thamba yaroi malem gi miyamna yanadraba sigumba ek asi Manipur da hanjin thamduna sanariba se lamdama sita thokliba irang asi nathainaba honabani amadi khun ngak pamyoi singda hena awawa pinaba silak pathawong amani haina so fongdokhi amda koi Manipur government na koi cabinet decision ama lawraga thabak ki potha leba army wena nectar ko bani pa ama senior SP wena hape mana madugi khonongmena kapaga koi micham irang hujaba micham yok tok miyam mama hatpa khare am son base masi afa ba che theng koi phangbor bane adugumba mi hatpa chenaba nectar jumai matakta koi state government matik chawa chayak pi gadamani mak tara en ko ya prote kari kana bagi makta ma paside special SP happy bana je Manipur miyam neba irang nemda ma wi special SP happy bani irang Nakalamurumda rally to the Sorgyakibi Amawagi President Y Kunjarani Hai Tha Sikitaramatoida Kuki militants in Piklibangang Yauna Mui Fazinduna Hatkibasi terrorist Kitawongni Masiv Kudak the Lepodabani India Langna Kuki militants in the Intinduna Landa Halakli Apspa Tamjinduna Mate Mutat Nabuhonari Sigumba India Langaki Tawong Singasi Kudak the Lepiu Aikoi khudingmak isana isabo ngak jabang amnaba honaba tangai fade lamdama sida mana aning mangakta taunare lenga asi leiktabaga manare India lengakna chatharakli ba thawong sing asi thengnana ba aikoi khudingmak hai singna leiba matam oire isana isa ngak janaba honagadabani haina so fongdokhi Irondon yamsaba ngamnana ba akoi khudingmakna dona si adugumna ba Indiana chele ibal Polisi sa kutak telepiu masih lengak lek dapat kasat mana tauning ba taure aduna lengak le hai bagi akoi thaja bal lek tare aduna ngasi Indiana satharak li bala long sa akoi nikut nauhum chengna akoi amat tauna le minara ka anda akoi isam kanak shu mi pantang dana hingna na ba hona miner si hai ba wa phamasi miam da thamjari Manipur da thokliba irang asida India government amadi Manipur lengakna lawriba thaudang adubo pendaba phongdok aduna poire leimer apunba Maira Paibi Manipur General Secretary Thongam Apabi leimana phongdorakpada ngasi lup marina chatliba rally asi haukiba chahigi me humdagi kuki khulai paiba singna Manipur da lan haurakkiba masida India lengakna khangna khangsina da basarga proxy war chathaduna leiba Indiana chathariba proxy war Manipur gi mipum khudingmakna khangi amadi chahi ani faga dorba lan asi losinbagi mahuta nauna tampaki mafam tarukta apspa thamjilakpa haibasi laibak thibani apspagi khudong chaba lawraga micham kayama hatkre kayama na thiba khangkide kayama na asiba oina fangkre ngasi maksu thokliba lan asida Indiana ngakpi senbi dabage
इचा कयामना चिंखोंग चिंयादा तुम्फम चाफम खंगदना ngak seli makhoibo maral ama pishilaga hatpa yanaba apspa thambilakpani haina lawi haina so phongduki इंडिया की मथक्ता हंजन हंजन ओपी दना लेदे चना फंगबा इंडिया से मणिपुर से नसिदी मतिंग थोगे खांग नमकी शक्ति की वांगदा लेरबनेना अखोइन पुन मक्संग से इंडिया में ओली बसे मोय मखाल लेयुबगिनी अदो नमरे मोय कांदा मिखा पोन बलेदा ते मोय नंदन इलेक्शन तौगा लक्ष्य हिबदो नंदन मुल्लग लौगनी हाबा वापस मणिपुर मियामी अपिन फिरे चलिबा नवेंबर की तांग 13 कुकी मार टेररिस्ट अहन अनि मई थादना हाटखिबगा लोनना अंगांग अहुम अमदी नुपी अहुम यावना मियोई तरुक फादुना यामा तमथिबा मोंगदा रेप तौदुना कुकी नार्को टेररिस्ट ना हाटखिबा थवोंगबो अकनबा मोंगदा कंडेम तौई हाइना ngarang कोकोमी जिरिबाम ब्रांच की ऑफिस दा पांगथोखिबा पावगी मिफमदा कोकोमी जिरिबाम ब्रांच की स्पोक्सपर्सन वाई इबोमजाना पावमी सिंगा उनबा मदा फोंगदोखरे mahakna makhatana haikibada mihar asida cheneba miyoi ngasi phawba India government amadi Manipur government na yengduna leiriba si athuba matamda faduna cherak pibiu amadi jiribam yauna police station tarukta apspa thamjilakba si athuba matamda lauthoktrabadi akanba mongda khongjang changsilakani haike India government amadi Manipur sarkar ga shu agreement tawriba kuki singbu miyam khangna su lokthokadabani hairiba demand sing asi athuba matamda thabak tonthorokadabani haina haiki loinena कोकोमी मयाई लोइसंगना लौरकबा वारेप खुदिंगमक सरुक यागनी हेल्थ अमदी महाई लोइसंगसिंग नतना एडमिनिस्ट्रेशन अमदी ब्लॉक सिंग थिंगजिनगनी हारिबा इहो असिदसु मियामनसु सरुक याबियु हाइना फोंदोखि यावना मणिपुर की पीएस पुलिस स्टेशन खरदा आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट आसपा थमदिलिबसी खुदकता लौथोकनबा अखोई कोकोमी माइकेदी की जिरिबम अखोई अखोई अकन ममोंदा अखोई कंडेम तवी प्रमोंदा अखोई खुंगन चंगसिन जगनी अदुग मरी जिरिबाम डिस्ट्रिक्ट की मियोई तरुक फाजिन खरबा मतुंग तमथिना ओत नेरगा हारखिबा थौदो असिगी मतंगदा आरपीआई अथवाली की नेशनल सेक्रेटरी महेश्वर थंगनाउजमना दिल्ली की कॉनट पैलेस पुलिस स्टेशन दा जेरो एफआईआर अमा फाइल तौख्रे लुनेना कोकी मिलिटेंट सिंगी मथक्ता एक्शन लौखटपियु हाइना दिल्ली पुलिस ता तक्सिनख्रे मणिपुर की ओइबा तंगदु लेतादबा फिबम मसिदा सेंट्रल लीडर सिंगी मीटिंग चिंगसिनबा अमदी थबक पाइखटपियु हाइना तक्सिनदुना दिल्ली दा लेरिबा आरपीआई अथवाली नेशनल सेक्रेटरी अमदी आरपीआई मणिपुर स्टेट की लुचिंगबा सिंगना ngarang numidang दिल्ली की कॉनट प्लेस पुलिस स्टेशन दा जेरो एफआईआर सी फाइल तौखिबनी कंप्लेन फाइल तौखिबा सिगा मई लेना पाउमी सिंगदा महेश्वर ना हाई थोखनिंगदा बथौदोक अमा ओइना जिरिबाम डिस्ट्रिक्ट ता कुकी मिलिटेंट सिंगना थानिपान खक्ता ngairiba angang yauna मियोई तरुक फाजिनदुना थमलबा मतों तमथिना ओत नैरगा हाटपदा नतना तुरेलदा फावबा लंगथोकपा सि यामना तमथिबा टेररिज्म गे थवोंगनी हाइबदा हाइमनबा थोकलोय कुकी टेररिस्ट सिंगना इंडियन अमा ओइरिबा मैतैदा चथरकलिबा टेररिज्म गी एक्सिंग मणिपुर थुगाइनबा तौरकलिबा एक्टिविटी सिंग असे सेंट्रल गवर्नमेंट गी लुचिंगबा सिंगना खंगफम थोई कुकी टेररिस्ट सिंगना चथरकलिबा थवोंग असे मणिपुर थुगाइनबा होनबा खक्ता नते इंडिया पुंबा थुगाइनबा होनबा टेररिस्ट अमगी दुनी मधुमकना कुकी टेररिस्ट सिंगी मथक्ता चप चाब एक्शन लौखटनबा हाइना दिल्लीदा लाक्लगा जेरो एफआईआर से फाइल तौरिबनी थोकलिबा इशू असी मणिपुर खक्तगी ओरमलबदी दिल्लीदा लाक्तुना कंप्लेन फाइल तौरमद्रबसु याय असिगुंबा इंडिया पुंबदा चौबा टेररिज्म की थ्रेट पीदुना अचौबा थबक कया पाइखलकलिबा कुकी टेररिस्ट सिंगी मथक्ता रूल ऑफ लॉ लेबा अमा ओइना कुकी टेररिस्ट सिंग असिबु मपुंग फाना तकथोकपदा नतना फांसी तौदुना हाटकदबनी हाइकी हम लोग कोनाट प्लेस के पुलिस स्टेशन में आए हैं जीरो एफआईआर करने के लिए कि सब अधिकारी लोग को भी मालूम होना चाहिए कि मणिपुर में क्या हो रहा है और यहाँ से हम लोग ये जीरो एफआईआर फाइल हो गया है आज सिर्फ मणिपुरी वालों से आगे नहीं होना चाहिए हम लोग यहाँ से हमारे हरियाणा से है कोई दिल्ली से कोई पंजाब से है सब इकट्ठा हुए हैं क्योंकि ये कुकी टेररिस्ट भारत से पूरा निकाल देना चाहिए पूरा हटा देना चाहिए और बाय लॉ एंड ऑर्डर मैं बार बार कहता आया हूँ कि ये कुकी टेररिस्ट को बड़ी बाजार में जाकर इनको बाय लॉ एंड ऑर्डर इसको मार दिया जाना चाहिए क्योंकि
ये भारत को तोड़ने का और भारत को मिटाने का, मणिपुर को मिटाने का, मणिपुरवासी को और भारत को मिटाने का एक बड़ा साजिश चल रहा है। इस पे हम लोग सब इकट्ठा होकर विरोध करना चाहिए। मरकी पाव पिजो मता से लोशिंजरी मीटिंग ताबिर बिसिंगो खुरुमजरी।